راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلتاتي نور الهدى سورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كوجمتوته دقيفتو راديو نور الهدى. الحمد لله قرقرس ربي قداتين سكنتا قويا كمساك أبني لها النجر مرتي لدى جالالاتي في ركجة سنة كنفله سن شيخ كينيا كبجمع في جالتما دكتور لواء الإسلام ترتين كيسان نوجيناتو ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ورا دوغان ول جالتو ورا كرا حلالاتين ولتدامي بولتجارات ورا جرو غاري جراچو جروتو والهمت همتا في همتمان يوكين مو همتو في همتمتو ددچ رتي دهاتني جرو ابا مرتي خنوف قوباي جرا ابا موهتو ولتلال ددچ جاللا اينو جاللا كلنس جاللا بوبسي حلالا كلنس جاللا بوبسي حلالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قبروت الربي لقفتوتا وردفوتا تي في نور الهدى بكما جرتن شفت وهند درا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فدي ربيتين أكما درت ديبسان إيانا تنتيسني بروغراما ريكيتش سناتي في ددتش جاللا أكا أرما قديتي قافنتني تقبلي سخيني تقوتي قلمين إسالين لبت ربا في خدني ريكيتش سناتي أكيجو قبلي سخيني خون جامعة تقاو يونيفرسيتي جماتين براتشاتوري انت لا تكا جامع أمتنا خيستي والبرني هقان إسي أركو قال خيك أبدي جالل تتنبوتي أكسيتي دوبا دبسي أكما قا علمنا ما علمي ديراتو كودا دبسوتي هذا من خيانا فتهو دان سفدا أكمين جين إسلين قمسيتيف ندوران دابني تكاهو اتير رفا أكنان تاجتي ونيدان كرانا دورا خيسيتك كنجرتو إنما نبرتش خدتي حتى تمان أكي قرتي بلتي جارتشون سوني تامو أبشر قافا قرتي جامعة خانت أمري وان تك اندرتي نخاول قدني بلتي جارتشوك أبنا تنافجتش أمر رائق لي قباوي نانجت أما يرون إسن دب سخنا أمتو كنا في جامعا نموداف أمتو كتشخانا خيستي وانين قرتي يعني خيّة قراتو متنتي ررآتهف وان براجنت يادو وانين دين ديمنف انتلتانا قرتي أمتو متو كتشخانا خيستي منا قرتي قد دي ميشا منا خيسا خاير دي وان متى إسي لالوس واني قرتي ورساني لالو جراتوس خانة أفافو حفلاتك هو داجاس قدي دنديتي تنقفو أكا خيساهو جولين أميا ورقرتي براتوتا تماريخون إتي قرتي حالة إسان قبنتي أكو إرام فتا من قبني من برنوتا خانة خيستي برسيسو تافي إرافت ألاها تاين جيلو تهدو جرا أنيس قمخي يا موفدا إسي اللي يا موفيتي نموني قرتا بفخانا ياما منخون واني إساني ملو أكد ألا بادياتي ميتي واني إساني ملو بفأداتي خانا جوفا قبيسي خرفاو داف ديرك أما قداتو نرجرا دبي قدوتو
namudachaa jira akkaan if beekutti ammoo odoo gartee gamasiitiidha hayyamni akka gartee fedhii xiyyaatti na wajjin katara kaanfattu taate namuma muraasa yaamnee mana gartee warra isaaniitti ni kaagoone waliimaa xiqqoo wadaaji xiqqaa goone sanirratti kan hamileetiyyaa isii tana fuudhuudha. Garuu akkaan an fedhettiin si fuudhaan nama rakkaa nillee maltu. Yooniin intala tana duuba yeroo isiin naagoote kana bira hucciisee kanin yeroo dabarsu taate namni biraa isii tana na jalaa fuudhuun sodaa qaba. Ammoo anilleen isii dhiisuu tana ittiif hin danda'u jaalala guddoodhaan isiidhaaf qaba. Dhibbarraa dhibbatti immoo akkumaan duraanuu jetti waan barbaachisu cufa godhee guyyaa isiin qaaxaroo godhattee muratti guyyaa murtii isiidhaa hadhuma jaami'aa kanarratti jaartii godhachuudhaaf dandeettii hin qabu. Duba tanaal jecha isiilleen akkaan yaadutti guyyaa muratte kanarraa booda aanutti naan hayyamtu. Ammoo yoo niifin gartee dhugaa jirtu kaniin isiniif himu taate namni biraana jalaa hatuudhaan sodaa qaba. Tanaaf intala tana akkamittiin fuudhaa? Intala tana niin dhiisamoo niin fuudhaa? Mee akkamittiin isii fuudhaa? Eenyuuniin marihadha je'eetiin ifiin marihadhee namni tokko kan farakkoo tana gartee yaada kanarra fidee waan biraa naaf dhabullee faagarra na kaayu warra nuural hudaa kana malee hin jiru jechuu rabbii boodatti isaan malee hin jiru jechuu irratti murteeffadhe. Maaliif waanin isin gaafadhu kuni isilleen odoo isin maqaa kiyyanan dhooynetti akkuma aadaa isin godhattanitti odoo maqaa isilleen dhooynetti gurbaa tokkoo fi intala jettanii arraada bareedaadhaan waan dabarasaa jirtan kana abbaan if beeka. Isilleen bakka jirtutti namni kuni nama na fuudhu san tahuun dhabu jechuu itti amanti. Duba tanaafiin marxifadhee karaa keessan dhufee meedha me'eetiin waan humna kiyyaa olitti seenee akkatti ba'aan tunnarraa sablatu rabbii wajjiin dhaamsa keessaniin eeggachuu dhufee yaa obboleessa keenya kun. Yaa obboleessa keenya yaa ilma islaamaa ta duraa wanni siin jennu rabbii kee galatoonfadhu. Kan tala takka ta jaalattu waan jaalatte siitu beekammoo. Dheerinaa fi diiminaa gabaabinaa kaarruu luccaa honkona waan jaalatte siitu beeka. Yoo akkuma isiif dhamaatee halkanii guyyaa wallaalte kanatti diin qabaattu taate rabbii kee galatoonfadhu. Intala takka ta hoggaa yaadarra fidde inumaa si dura dabartee guyyatti wal fuutanillee hatattamaan akka taamtu rabbiin irra si dhaabe rabbii kee galatoonfadhu. Wanni gartee yaa obboleessa keenya sirra ture namni tokko namni aaqilaa tokko waa hunda dura waan takka hoggaa dalaguu fedhee lubbuu isaatiin if mari'ata. Khiisha isaallee if ilaala. Fuudha kana dandiyaa jeet ifiin mari'ata. Rabbii sa'atiin illee ni mari'ata. Ati kana nuuf mul'atu kanatti nama gartee waan fuudha gartee intalarra fidde kanaan duratti warra keessaniin illee mari'atee guddoon illee mari'atee ulamaa'iin illee mari'atee marii takka illee nama harkaan qabne if biraan qabne ta'uutu nutti dhagama. Ammoo takka odoo nama gartaa ulamaa'iin illee fuudhaan fedhaa fuudha kanaa wajjiin haalli kiyya akkana jettee namni nama ulamaa'iitiin mari'atte jecha rabbii suuratu nuur kan aayata 32 si gorsuun ni mala. Maal je aayata suuraa san keessatti rabbiin وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله. warri gartee dandeettii fuudhaan qabne kamana khireeffachuu dandeettiin qabne ka intalatana mahariis hin dandeenye ka isii tana ilmoo namaa takka akka dhalaa baadiyyaatti huccuu haadhaatiin uwwisaa nuu baasaan hin taatu intalti tun barattu barsiiftu nama ta'u tana waan ta'eef
namoonni kasi dandeettiitti hin qabne if qaba fuudharraa lubbuu teessan fedhinnaa teessan dhugaatti himaati booda aanaa jee rabbiin. Akkuma san nabiin keenya jalleen alayhi salaatu wasalaam dhaamsanuu dhaame keessatti yaa ma'ashara shabaab jelaal fuudha man istaxaaca minkumul ba'a namni ba'aa gartee fuudhaa dandeettii qabdan ba'aan fuudhaa maal fa'a ta duraa maarii lammeessaan nafaqa sadeessaan mana nyaachisuu obaasuun itti gaafatamni sirratti dalagaallee oduu qabaatte isin tanaaf jecha oduu kana cufa wallaaluu keetiin isii tanaan siin fuudha jechuun akkuma san ammas humnateetii olitti nama humnateetii olii ta'uu mala intalti tun odoo lubbuu teetii warra keeysanii ulamaa'iin tokko waliin mari'atin intala tana isiidharra fuudha fiduun dogongora keeti. Sadeessa wanni barbaachisu ilma dhiiraa tokkorra namni tokko gartee intala takka taniin kadhadhe tana taniin jaaladhe tana malee tabiraanaan dhalanne hin guddanne hin jirtu jechuutti yaaduun wallaalaa oliiti. Alhamdulillah yoo diqqaate ummanni keenya Oromoo dhalaa miliyoon 35 lafaa qaba. Ta muslima biraa firraa dhiise. Diimtuun, gurraattiin, dheertuun, bareedduun guyya dhalachaa jirti. Guyyatti lafa bu'aa jirti. Tanaaf silaa wanni sirra ture isii tana qofarratti rarraasumi isiin sanis fedhinnaa qabdi oduma gartee ati dhugaatti himteehu dhuma gartee hoggaa jaami'aa finne wal heerumnaa tana murtiin gootu. Afreessa nama muslimaa tokkoon hin malu. Nama muslimaa tokko isarraa malu intala takka qofa taakurra jechuun laalcha gubbaatiin waan ati jaalatti rabbumaatu beeka. Dheerina siis, furdina siis, qallina siis, diqqeenya siis waan jaalatteef siitu beeka. Jaalalti waa uumaa rabbii ka gubbaa kana qofaami jabduun diinii fi haala bareedaa intalti dhalaa qabaachuu. Nasihaa ammoo nuti siif yaannu obboleessa keenya takkoffatti fuudha fuudhuuf jecha nafsiyyaa fedhinnaa shahawaa hagartee akka horiitti nama dirqaa jiru kana sigala kana jala butamtee akkan talti tunan dabarra jettee liqitti seenin. Odoo qarshii kudhanillee taate sababaa gartee fuudhaatti akka deeynitti seen. Tana ta'uudhaaf wanni sirra jiru. Intala tana dhugaa jirtuun if keessaa bahii itti himi ani gartee qaaxaroon ati naa gooti ama tokkicha nuwaafi kana qofa achi naa siisi ji'ii gaafadhu. Maaliif kanas dirree baasettiin ati khurfooytee hogga dhuftu waan nuti sii goonu waanin an sii godhuun khurfooytee dhufta waanin an sii godhuun boontee bareeddee dhufta. Ani ammoo wani narra jiru si boonsu maarii siif godhu mana siif godhu aruuza kee mul'isu waa hedduun waan narra jiruuf jecha waan kana cufaahu ammaan gartee dhaabbachuun hin danda'u. Tanaaf jecha if booda naa aansi ji'ee gaafadhu. Kana booda wanni sirratti jiru isiirraas fiddee warra keeysan karra tarkaanfatte adeerran kee eessumman kee obbolowwan kee cufarra fiddee haaloo naa kennaa jiin. Yoo wanni gartee aaliin tee waasii gootu sun intala tana na fuusifti deeyni irraa na duroomsiti hammaan dalagaa arkadhu itti jiraachuun dandeetti ka'amantuu taate hatattamaan lookoo geeffadhu intala qaadhimi. Ammoo guyyuma dhayxu kana ammaan gartee fuudha sammuu keeysan kaayyatin manguddoolleen amma duudara nu kaayaa jechuun qabdu qaadhimanneeti kurfooyna jechuudhaan dhaquu qabdan. Maaliif ta duraa mana si barbaachisa. Manni kun keessa meeshaa si barbaachisa. Tanaaf ni haa godhattee fuudhaa keechi boodaan itti kurfooyta rabbiin siif dirmachuun ni malti. Nama rabbi irratti hirkatee waan kana irratti lafaa ka'e akkuma rabbiin qur'aana keessatti jee
وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله لقال لفاخاتنين هلال الرتي يولي لفتن يولي لفتن لقا مرتيتين قيسي رتي نركن انت لتتم مالك أقبدي ندلقتي سنيان وهندي تغافتمني أنا رجيت أمنتي اتسينتي ربين كيسي فرابيك يو نما غرتي وان كان رتي سيغر غارو خل أغريتات يا أبا ليس خين انت لتنا لقاتي هميتي خراغ ديسيف سيفي ربين هادرمتو نما غرتي لقا دام بلتي جارتو خغرتي أمانة ربي جبيسو ربين سيها قدوسين جنة أبا ليس خين إيانا لما يسا تورد الدجا جاللاتي قلمين إيانا تنالين دبا تربا في تربا تأيانا تنقل فتي آديتين يتك ميدكي فدا أكيجتو بليتين تنيتون أني نمو تورين اللين سقبان أونلاينين براتشا جرو سميوتا في بلالو تخيسان توري دوبا bakka barnoota sanittiin nama tokko wajjiin wal baranne odumaa qaraanuu qilleensa gubbaan haa ta'u yeroo inni gartee si fuudhuudhaafiin haraaraa qaba qaalli sirraa na qabee siin jaaladhanaan jee anillee je'eetiin heerumarratti isa kana jaaladhe hin turregaa yeruma san keessatti ni wal godhanne akka shari'aatti wali heerumne manatti waliin galle hayaata keenya hajaarsaa jaartii waliin eegalleen boodatti walumatti naafi inni waliin dhufuurratti ka'eetiin hogguma san keessatti rabbiin ilmoo naa kenne ilmoo tana gartee qabee naa gartee baatii sadeeysaadhaa keessa jiru abbaan mana kiyyaa kun manuma keessatti na dhiise dhidhime haruma san kuteen agarre tanaaf jecha yoon gartee haalaan amma jiru kanatti abbaa manaa na dhiisee dhabame kana yoon alatti dhalee namni na tajaajilu hin jiru je'eetiin kophatti dhaluun gaaga'ama waan ta'eef karaa biyyaatti deebi'e akkumaan biyya deebi'eeniin abbaa mana kiyyaatiin wal agarree isuma biratti bu'ee achittiin dayee ama sadii waliin jiraanne eegaa ama sadii waliin jiraanneen boodatti innummaa yaada isaatiin akkaanan biyya alaa bahee nuuf dalagu je'ee liqii fudhatee nagaggeesse karaa biyya Joordaan jedhan ilmooti yasanillee isuma birattiin dhiise deeme anis akkumaan deemettiin dalagaa seenee waan hin dalagu cufaahuu baatumarraan wal duraa wal boodaanii maallaqatti erga kunis waniin erguuf nyaata dhugaatii masruufa nafaqaa isaa ka ilmoo odoon tahin maallaqa wayyaa itti ergee dachii bitii mana nuutti jaarii je'eetiin wal duraa boodaan hoggaan baatiif fudhe itti ergaa ture amma gaa yeroo bubbulleen boodatti waan irra gaheen hubadha itti erguu malee takkaa hojii isaa suuraallee kaasee dachii bitee fi mana jaareessa agarsiisaan turre meegaa isarratti dhiirarratti firraanfachuun gaarii mii jee silkiitti dhawee hujii eeysaan geesse dachii bittee manarra jaartee eeysaan geesse je'etiin gaafadhe gaafachuun kiyya waan gaarii taatee duuba akkasitti waa hunda isarra dhiise usuun kiyya sun gaaga'ama guddaarra na geessite kanallee eegumaan isa dubbiseen firratti murteesse maal kanaan ju'u teere yeroo waan kan akkanatti isa gaafadhe maaltu si galchee kana na gaafatta waanin keessa jiru taniin geessa anaatu beeka tu waan sillaaluu miti amma booda akka gartee sakkiina dhootee waan akkanaa nan gaafanne naan ja'a ajiib dubbiin bakka tana geesse namumaan khalee isa booda bakkatti na dhiiserraa biyya deebi'ee ama sadii wajjin taa ilmooti jirra haayee dalagee ifuma kafarankaa cabtuu inni ta'alaa fiduun qabne waatti erguutu akkana naan ja'a dubbii kanaa naddeeffata je'eetiin amma gaa akkuma ja'anittu onnillee dhaban sombaan nama dutaa baananiiti
obboleessa dhagahi eega egaa nama akkanaa taate eega jijjiirama kana ka'umtee rabbii sodaa dhabdee hurkaa kiyya kani'anii mana namaa gartee xaragee huccuu namaa miicee joollee guddisee ibidda keessa mudadhee sitti ergu kana akkami gaafattaan kasilaaleysu taate arrabooda farankaa cabxuu sittiin erguun je'in. Innillee yeroon jechi kun afaan kiyyarraa bahe maal kajuute yoo maallaqa kananatti ergine arrabooda ani ati hiikamtu beeki si hiike naan je si hiikeeti nagayetti naan je amma gaa hafuura dheeraa baafadhe malli kiyya maali anumaa tana cofa if muti irra hedduun shamarranii warreen ala taa'anii dagamanii jaarsa maallaqatti ergan kaan farshoon dhugu kaan zinaan godhu kaan itti taphatu hurkaan keenya akkas bilaash tahaa jiru kana malli maali je'eetiin mee warrummaan keenya kaniin gartee irraa dhalde kunuunan dhagahini je'eetiin warra isaanii dubbise duuba gurbaan keeysan akkana walit dhufne wanni inni naanitti jiru bifa akkanaati je'ee alif irraa hamma yaa'atti waa cufatti odeyse warri isaaniitis kaajaa'ibaati waan kana siif agarree si dhabne eegeetiin wahuma takka waan deebisaa naa godhan irraa dhabe eegaan gaa amata kiyya lamaan kontoraataa fixadheen boodetti dirqama nattaate kara biyyaa deebi'uun gaafaan deebii duuba waan nama ajaa'ibsiisu ilmuma tiyyaahu akkaan ijaan garre na dhorke ilmoo tiyya na dhorkuudhaaf hirriiba dhabeetiin halkanii guyyaa nyaani natti bushaawee waan akkumaan ilmoo tiyyatti yaadu itti arkadhu kana sossooha hedduu godhee rakkoon kuni akkatti naa hiikamu mala dhabe tanaafiin firraawwanniin irran buradhe karaa biyya arabaatti haa deebi'u je'ee biyya arabaatti deebi'ee achirraa amma silkiitti godhee dhufeetiin hangas taa'ee deeme achiin durallee akkanaan ture amma waa takka sirraan barbaadu na hiikiin je'een sinii kunaan je'e ani kunu rakkoon tiyya akkuma dhageessan agartan kana mee furmaanni yaa isinnaa yaaddan naafi fakkaattuu tiyyaafillee kataatu maaliin isiniin yaa nuural hudaa yaa obboleettii teenya intala islaamaa ta duraa wanni siin jennu akkuma duraanuu himtee nama tokkoon bakka kanaa wal barra jettee namni san si dubbisee siin fuudha siin je'ee fuudha kanarratti hayyamuudhaaf waan gaarii goote kasanuu barnootarra jirtu ganamaan fuudhe heerumeetii waafirraa hambisa jiruun dhalaadhaa hormaata keessatti jiruu gabaabdu jiruu hanga garteetti ilmoo arkattu qabdi hangatti ilmoon arkanne qabdi jecha rabbiin si beeksisee bultii jaarutti haraam irraa illee if duree iftiisuudhaaf yaada qabaachuu keetiif rabbi sirraa haa jaalatu talammee isaati ammoo dogongorri guddaan bakkirraa si seeni abbaa mana keetii kabaatii sadeeysaadhaa si garaa qabu mana si dhiisee si biraa kute waan takkallee wanni ibsite hin jiru karam deemee eeysa deemee maal naa dhiisee deemee maalitti na dhiisee waan takka waan ibsarraa gootee hin qabnu sadeeysa ammoo ati alarraa kara biyyaa deebitee bakka gartee abbaan mana keetii jiru amata sadii wajjin jiraatte amata sadii wajjin jiraattu kana inni si masruufee si nafaqee si jiraachisee nama dandeeytii qabu tahuun nama agarsiisa garuu dogongorri kee ammas maal ta'e afreeysaa namni amata sadii si jiraachise kha'ii deemii ala deemiitii nuu dalaki siin je'ee hayyama godhuun tuni lubbuute ati if xiqqeessuu kabajaaf irraa fuudhu
أبا من خيتي جمع شيفتي ربي خير دلن سيسونا خبجان قدوم مال سلاتي تاتسيف أني من خيا خيسان جراد الموت يا وجيني بكتي أتمان ديمينو دلقي جتشوتو سرتوري بكتي درجرتي أتي دلي خيس إفنيتي قلمني بديدا اتسسيني أسر أكته أكمل لي هيما إساقوتي على بهونك وان إفدراف جروته ديغا أكته في التمرتيس أمو إني لفاخئ وان أتقرتي اتئرقتي أتي سنبرقه هوريخي قافتشون سيهي موددون وان هوري قرتي أتجرّايت ما نقافت جتشون كوني خائنما نمتو كلين اتملكاو نمتو كلين خيانتي انت تجارو اتي خسارة مدي خناس مال تفيدي أتي على تيسي إستي وإرقوتو أكا إنك كسيقولو فيدي جهيسا أمو جتشي قرتي إني هوركا خيخان اتئرقيتو قافتشو دافي يوم لك أنت إيجا خان إرقوني يانك أبانتاتي سيهيخي جتشون هي كان تنما هي كان قراتي في أديبي فأدادان قبتو خانما هي كان لقادا تربيسا أمو أتي دوغونغور خيخيمي تكتا كان سيو بچيفنا غافا قربان كون أكاني سيقو إخانا ورا خيسانين جهو ديفتي ورا سانيت إساهيمتشون ورا خيسان ديفتي واني خبجا سرافودي خبجا أتي في الرافودي إني اللين سرافودي وري إني الرادالتين لين خبجا سرافوداني دبيتي دانتا دباني لفخاين سيتو إفمودي سديتيسا أمو وانما أجائب سي سرّا من تيسي فرماتا ركوسي جرتو خنا الموتي أكا غرتو يادون خبو يتوكو ركوتي تنا ورخيسانين هنجهين وان أتي ورخيسان أكانت الراديسي توف ربي توكي جمالي نمني بيخو هنجرو وان كان الرئيس وانو إبسيتيف هنكبتو odoo ati gartee warra khaysan kabajjee rakkoo se dhuftu isaanin geeyattee isaa warra gurbaa kana dubbisanii arra ati rakkoon akkana si mudatte tuni si mudattu siituuf diqqeeyse siitu warra khaysan diqqeeyse jiruun tee sitti hunoo kanatti hammaatti tanaaf dogongora qabduu kee kana fin irraanfatin sayilisa ammoo khara biyyaa deebitee eega gartee amata lamaan kontoraataa fixatteen boodetti deebi'uu kee malee biyya deebi'ee waa eegaan achi deebi'e jaarsa kiyya khasaseetiin takkaa'uu karaa manguddootiin karaa hayyootaatiin rakkootiin walit dhufanii na dubbatanii dadhabnee qaadii dhaqee ol kennee qaadii irraatiin gahee waan takkallee waan hojjate takka waan dalayde واتكب بكتنا دبيتي بكران سوسوف إيجا ديبتي أكا غرتي منا خيسة تاعاتور تقوفا إبسي تجيجو أكنا وجين منا تيسي أبا منا خيتي أودوني في كسي غوتيك قادي رتي الموتي ينغرسي سيجتي إسا دبفتا أودوك قادين جيسي ركوتي ألفوتي من قدو دان نهاتي قادين باتت مصروف خيتي السرافو ديتي الموتيتي في اللي قودا واني اتكنت ورخيسا رويسيتي دبي أولتي جراتوف ربي تكي جمالي حالة اتخيسي جرتو وان تكالي وان إرانو غلا جرو هنجرو اكو مسور رغرتي بروغرام خنا دبر سلين دبين تهدو إسار ركتي خيسا بيخو ولالو وان سنقبار بديتي إنما أجائب سيسو قربا أتشي تيسي أولاسا تيسي الموت ينقر سيسي يتون كان خاتشتو هيكا خرا ورخيساني تنيس خرق عادي تنيس هيكا بربادين لفاخاتي على الديبتي
على الرا لميسا نيخي يتقافت قرباسي هي خجرو هي كان سنوما هي كان تامي أكمي هي كان أتبر بادو هي كا أكمي مئة مان إف أجائبي مي تنافجتشا ودو قرتي انت مسلماتك تقرتي دين سير وابيتو تن أولا علماء جرتو تا علماء إسوا قافت ودو تاتي هي كا قافت ورا قربان سهي خسن هي كان سنتاتي باتين سدي دبران قربا واتك ستين كبو قربان سي جل في جانجرو سيتمو جل في جاجرا تكتي تنبيخ دوبا تناف جيتشا وان تكالي أدو مقام خيتي سوسو هنقولين ربي رتي إركتي أدوني في ورخي سنين هنقرقار صفتين أكما حقا إلمون نما اتبار باتو حقا جارسا جارتي تأدو قاديس ليتي وان قادين سنجئ رواتك إبسانو مقولين فرمات نور الهدى رابر باتو دافلفت قرو قبابي نمان نتواني سنجنو أكما أرما قلتو قبطي لان قبطيتي وان دوغونغورا أتيغرس قبدو سي إبسنتي تدرو أما اللي ونسي فهمنو هي كان أتيغرتي لما يسابر بادو باطلي باطلي هي كان تنمو دراسني باتين سديد بران إدان كلومي يو قربا خنا الرهافو هندن دو خجتو تاتي هي كانت تكتي سيخ باتين سديد برتي إسا قاقونات بوتي نفودي جيني ورخي سنتي إرقدو نيخا هاريا في مهاري هاريان يوخا سفلوته سيهافودو لوغو مسانتي أبا منا خيتي خاتيجتون كن ودوني فكرتي سر جاللتك أباتي المناك أبدي جاي الموتيتي في سيادي برسلا إساتيتو سجال ديمي سبرباد إساتو المون هاتي برا الموت يا فادن تاتو بيخي إساتيتو سيقونتا قربان سبربادا هنجرو أتي وانا كانت إفرخي شي ستوف وانا كانت خبجا في الرافوتوف وانا كانت ورخي سن اللي تكيستوف ربو ما تكيتشاب بيك ربي تكيتشمالي حالا خي خبيخو هنجرو دوبا تنافجيتشا واني سنجنو أمو مرة إيقالي خرا ورا خيسني ديبي أمو مرة إيقالي علمائي بي خيس جرتوس قافت أمو مرة إيقالي يو خرا من قدوم ماتين فرماني خير دبمي خرا قادي ديك واني قادي ديك امو قادين فنيا قرقوري تيچي دابيتي وان هنغاني خاساك أبدو نفقاسين كنين تنهي كان دراتي بيخي هي خمتي جرت وان قافا مجاسا الترى نفقا الموتيس لفسي خاسي خيسيسي لفا خايسيسي خيسيسي أكما سنقرتي إفدورا فيس مجاخا نباتو متي أكوا أرقتو قدا تنافجج ربين قرقار سفردو خراسا ديبي أمريتي ربين سيف هالافيسو خرا خالق آديبي ربي خي خدد ربي خي خدد ربي سيافر سين جنة ديبي ساكنات ينقولتي ديبنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله شيكا كينيا كبجما في جالة ما دكتور لواء الإسلام ربي نسن الراها جالة بكم سرام بكم سسني هذا بلوسنين جنة hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa aakiraa argadha wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة